So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 7, text number 25. Un tā šovakar mēs lasām no Srimad Bhagavad Gītas 7. nodaļas 25. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Naham prakasha sarvasya. Naham prakasha sarvasya. Yogamaya samavrita. Yogamaya samavrita. Buddhoyam abhijanati. Buddhoyam abhijanati. Lokamam ajamavyayam. Naham prakasha sarvasya. Naham prakasha sarvasya. Yogamaya samavrita. Yogamaya samavrita. Mudhoyam abhijanati. Mudhoyam abhijanati. Lokamam ajamavyayam. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. Purport. It may be argued that since Krishna was visible to everyone when he was present on this earth, then how can it be said that he is not manifest to everyone? But actually he was not manifest to everyone. When Krishna was present, there were only a few people who could understand him to be the Supreme Personality of Godhead. In the assembly of Kurus, when Shishupal spoke against Krishna's being elected president to the assembly, Bhishma supported him and proclaimed him to be the Supreme God. Similarly, the Pandavas and a few others knew that he was the Supreme, but not everyone. He was not revealed to the non-devotees and the common man. Therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna says that but for his pure devotees, all men consider him to be like themselves. He was manifest only to his devotees as the reservoir of all pleasure, but to others, to unintelligent non-devotees, he was covered by his internal potency. In the prayers of Kunti in the Srimad Bhagavatam 1.8.19, it is said that the Lord is covered by the curtain of Yogamaya, and thus ordinary people cannot understand him. This Yogamaya curtain is also confirmed in the Ishopanishad Mantra 15, in which the devotee prays, Hiranmayena patrena sattasya pahitam mukam tattvam pushanna pavranu satya dharmaya drishtaye. O my Lord, you are the maintainer of the entire universe, and devotional service to you is the highest religious principle. Therefore I pray that you will also maintain me. Your transcendental form is covered by the Yogamaya. The Brahma Jyoti is the covering of the internal potency. May you kindly remove this glowing effulgence that impedes my seeing your Satchidananda Vigraha, your eternal form of bliss and knowledge. The Supreme Personality of Godhead, in his transcendental form of bliss and knowledge, is covered by the internal potency of the Brahma Jyoti, and the less intelligent impersonalists cannot see the Supreme on this account. Also in Srimad Bhagavatam 10.14.7, there is this prayer by Brahma. O Supreme Personality of Godhead, O Super Soul, O Master of all mystery, who can calculate your potency and pastimes in this world? You're always expanding your internal potency, and therefore no one can understand you.
Learned scientists and learned scholars can examine the atomic constitution of the material world or even the planets, but still they are unable to calculate your energy and potency, although you are present before them. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, is not only unborn, but also avyaya, inexhaustible. His eternal form is bliss and knowledge, and his energies are also all inexhaustible. Panta tulkojums. Es nekad neatklājos nelgām un nesaprātīgajiem. Viņu acīm mani slēpj mans iekšējais spēks, un tādēļ viņi nezina, ka es esmu nedzimis un nemaldīgs. Skaidrojums. Var strīdēties un teikt, ka laikā, kad Krišna bija uz zemes, visi varēja redzēt viņu, un kāpēc tad viņš nav izpaudies nevienam tagad? Bet patiesībā viņš nebija izpaudies visiem. Kad Krišna bija šeit, tad tikai daži cilvēki zināja, ka viņš ir Dieva augstākā personība. Kad kuru bija sapulcējušies un Šišupāla iebilda pret to, ka Krišna vadītu sapulci, tad Bhīšma atbalstīja Krišnu un pavēstīja, ka Krišna ir visaugstais Dievs. Arī Pandavi un vēl daži citi zināja, ka Krišna ir visaugstākais, bet ne visi. Viņš neatklāja sevi nebaktām un parastiem cilvēkiem. Tāpēc Bhagavad-gītā Krišna saka, ka izņemot tīros baktas, visi cilvēki uzskata viņu par sev līdzīgu. Viņš izpaužas tikai baktām un ir visa prieka krātuve, bet no citu nesaprātīgu nebaktu acīm viņu klāja iekšējais spēks. Kuntī lūkšanās Šrīmad Bhagavatam 1.8.19 ir teikts, ka Dievu kungu klāja joga mājā, un tāpēc parasti cilvēki nespēja viņu saprast. Par joga mājas pārklāju teikts arī Išopanišādā 15. mantrā, kur bakta lūdz: Mans kungs, tu uzturi visu visumu, un garīgā kalpošana tev ir visaugstākā reliģija. Tāpēc es lūdzu, lai tu uzturētu arī mani. Tavu pārpasaulīgo veidolu klāja joga māja. Brahmaģoti ir iekšējā spēka pārklājs. Esi tik labs un noņem žilbinošo mirdzumu, kas neļauj saredzēt tavu sačit ananda vigrahā, tavu mūžīgo svētlaimes un zināšanas veidolu. Dieva augstākās personības pārpasaulīgo svētlaimes un zināšanu veidolu klāja iekšējais Brahmaģoti spēks, un tāpēc nevisai saprātīgie impresionālisti nespēja saskatīt visaugstāko. Arī Šrīmad Bhagavatam 10.14.7 Brahma lūdz: Dieva augstākā personība, virsdvēsele, visu noslēpumu valdnieka, kas gan var saprast tavus spēkus un spēles šajā pasaulē? Tu vienmēr paplašini savu iekšējo spēku, un tāpēc neviens nespēja tevi saprast. Mācītie zinātnieki var pētīt materiālās pasaules un planētu atomisko uzbūvi, un tomēr viņi nespēja novērtēt tavus spēkus un spējas, kaut arī tu esi viņu priekšā. Dieva augstākā personība kungs Krišna ir ne tikai nedzimis, bet arī avyaya, neizsmeļams. Viņa mūžīgais veidols ir no svētlaimes un zināšanām, un viņa spēki ir neizsmeļami. Vandeham Shri Guru Shri Jatal Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Shah Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So here in this purport we see a very interesting distinction. Šajā skaidrojumā mēs redzam ļoti, kā interesanti tiek nodalīts.
Krishna being visible to everyone, but not being manifest to everyone. Ka Krišna ir redzams visiem, bet nav izpaudies visiem. They saw Krishna. Viņi redzēja Krišnu. They could actually see Krishna, Viņi patiesībā varēja redzēt Krišnu, but they didn't see him as the Supreme Personality of Godhead. bet viņi neredzēja viņu kā Dieva augstāko personību. They saw him as an ordinary man. Viņi redzēja viņu kā parastu cilvēku. So seeing God is not that big of a deal. Redzēt Dievu, tas nav tik nozīmīgi. But to see God as he is, that's the big deal. You see. Nozīmīgi ir redzēt Dievu tādu, kāds viņš ir. Same thing when we look at the deities. Tas pats, kad mēs raugāmies uz dievībām. One can see, well, there's a statue over there. Kāds var teikt, lūk, tur ir statujas. Or one can actually see, oh, there is Shishi Gornitai, the Supreme Lord himself. The Supreme Lords have come to bless us with their divine Sangha. Bet kāds teiks, lūk, šī Gorintai, visaugstākie kungi ir atnākuši šeit, lai mūs svētītu. So we have to train ourselves how to actually see God. Patiesībā mums ir jāapmāca sevi, lai redzētu Dievu. What is that training? Un kāda ir šī apmācība? That training is seeing through the eyes of the scripture. Un tā apmācība ir redzēt visu ar rakstu acīm. Right now we're seeing through the modes of nature. Pat labāk mēs redzam visu materiālās pasaules gunu acīm. Therefore we are blind, Un tāpēc mēs esam akli, spiritually blind. garīgi akli. There are different kinds of blindness. Ir dažāda veida aklums. There's tamasic blindness, Ir tamas aklums, rajasic blindness, ražas aklums and sattvic blindness. un satvisks aklums. And many, many mixtures of the three types of modes. Un ļoti daudz šo triju sajaukumu aklumu. So to see things as they are means we must become free from the influence of Rajagun, Sattvagun, Tamagun. Un tas nozīmē, lai redzētu lietas, kādas tās ir, mums ir jābūt brīviem no satvagunas, raģigunas un tamagunas ietekmes. That's how we will see things as they are. Un tad tādā veidā mēs redzēsim lietas tādas, kādas tās ir. So, how do we do that? Un kā mēs to sasniedzam? That is the process of bhakti. Un tas ir bhaktī process. Sarvapadiva nirmuktam, tatvaratnena nirmalam, rishikecha rishikena sevanam, bhaktir uchate. Rupa Goswami describes. Rūpa Gosvami apraksta to. You have to become free from all material designations. Jums ir jābūt brīviem no visiem materiāliem apzīmējumiem. Sarvapadiva nirmuktam. You see, I'm not a male, I'm not a female, I'm not a Russian, I'm not a Latvian. Es neesmu vīrietis vai sieviete vai krievs vai latvietis. Tatvarit vena nirbalam, free from all the contamination of the heart. Un brīvam no visiem piesārņojumiem, kas ir sirdī. One must become restored to their original pure identity as the servant of Krishna. Un katram cilvēkam ir jāatgriežas pie tās apziņas, kas viņš ir, ka viņš ir ka viņš ir tīrs Krišnas kalps visu mūžību. So how does one do that? Un kā cilvēks to dara? Rishikesha, rishikena sevanam. By engaging your senses, rishik, in the service of the master of the senses, Rishikesha. That's how you become liberated. Mēs kļūstam atbrīvoti, iesaistot savas maņas kalpošanā tam, kas ir šo maņu saimnieks. Iya yashahere dashe karmana mandasagira nikalasvapyavastasu jivan mukta sa uchate. One who engages his body, mind and words Tas, kurš iesaist savu ķermeni, prātu un vārdus in the service of Krishna kalpošanā Krišnam, becomes jivan mukta, liberated soul, even in all conditions of this material existence. kļūst par atbrīvotu dvēseli pat šajos te materiālās pasaules apstākļos. Prabhupada explains you don't have to wait for death to become liberated. Prabhupada izskaidro, ka jums nav jāgaida nāve, lai atbrīvotos. He explains if one follows in the footsteps of Prithu Maharaj, he can become liberated even right now in this body. Viņš skaidro, ka tas, kurš seko Prithu Maharaģa pēdām, tas tiek to atbrīvots šajā pat brīdī. So, we have to make the endeavor, that's all. Tas, kas mums jādara, mums jāpieliek pūles. We have to remember Krishna, that's the key. The key is we have to remember Krishna. Atslēga ir, ka mums ir jāatcerās Krišna.
it's so wonderful to remember Krishna. Un tas ir tik Really brīnišķīgi wonderful. atcerēties Krišnu. It's so nectarian to remember Krishna. Tas ir tik nektāra pilni atcerēties Krišnu. In the material world, we like to hear about some politician or some movie star or some rock and roll singer or some athlete, but what is this nonsense? Materiālā pasaulē mēs vēlamies dzirdēt par kādiem politiķiem, sportistiem vai popzvaigznēm, bet tās ir They muļķības. are ordinary mortals, just like you and me. Bet viņi ir vienkārši mirstīgie tāpat kā jūs un es. Simply in the media, they've been elevated to some big status, but they're just ordinary people like us. Vienkārši masu mēdīji viņus ir pacēluši kādā īpašā stāvoklī, bet patiesībā viņi ir tādi paši. They go through the same miseries that we do. Un viņi iet cauri tām pašām ciešanām, kurām mēs. So why absorb one's consciousness in the so-called big people of this world? Tad kāpēc gremdēt savu apziņu tās augtajos šīs pasaules dižajos cilvēkos? When you can instead absorb your consciousness in somebody who is truly big. Tā vietā, ka jūs pat savu apziņu varat gremdēt tiešām tajā, kurš patiešām ir varens un liels. Krishna's greatness is not a hype. Un Krišnas varenums, tas nav nekāds joks. He is all powerful. Viņš ir visvarenākais. He is all beautiful. Viņš ir visskaistākais. He is all renounced. Viņš ir tas, kurš ir He is atsacījies no unlimitedly visa. wealthy, Un viņš ir bezgalīgi bagāts, unlimitedly knowledgeable, bezgalīgi zinošs and unlimitedly famous. un bezgalīgi slavens. That's a fact. Krishna has all of these opulences. Un tas ir fakts, Krišnam piemīt visas šīs varenības. So why waste our consciousness for the mundaners? Un kāpēc gan tērēt savu apziņu tādām ikdienišķām lietām? We could absorb ourselves in the transcendental name, fame, forms, pastimes, etc. of Krishna. Ja mēs varam gremdēt savu apziņu pārpasaulīgajā vārdā, formā un Krišnas spēlēs. You want to realize Krishna? Jūs vēlaties apzināties Krišnu? You cannot do it with your blunt, materially contaminated senses. It's not possible. Jūs to nevarat izdarīt ar savām trulajām, materiāli piesātinātajām maņām. Therefore, Rupa Goswami states, Tāpēc Rupa Gosvami saka, Atakshi Krishna namadi nabhavad-grayam indriyai sevon mukehi jivado svayameva spuratyadaha. No one can realize the transcendental name, fame, forms, pastimes, entourage, etc. of Krishna with his blunt, materially contaminated senses. ka neviens nevar ar savām trulajām, materiāli piesātinātajām maņām apiet Krišnas vārdu, slāvu, formu un spēles. Only when one becomes Krishnized or spiritually saturated Tikai cilvēks var kļūt garīgi piesātināts vai krišneitizēts, by engaging in devotional service. iesaistoties kalpošanā How? Dievam. Kā? Jivado, beginning with the tongue. Sākot ar mēli. Just like we take prasadam, you see. Tas tā kā mēs baudām par šādam, We chant Hare Krishna mantra. mēs atkārtojam Hare Krišna mantru, That's how it begins. un tas tā sākās. That's how you begin the pathway of becoming a liberated soul. Un tas ir tas, kā jūs uzsākat šo ceļu, lai kļūtu par atbrīvotu dvēseli. Pop a glove jamun in your mouth. Iemetiet glabģomonu savā mutē Chant Hare Krishna. un atkārtojiet Hare Krišna. Now you're on the pathway back to Godhead. Un tagad jūs esat uz ceļa atpakaļ pie Dieva. Now you're on the pathway to reviving your original, eternal, spiritual identity. Un tagad jūs esat uz ceļa, kurā atklāsies jūsu patiesā, mūžīgā, garīgā būtība, Which is qualitatively one with God. kas kvalitatīvā ziņā ir vienota ar Dievu. So then Rupa Goswami says, in this way, if you do this, then you can realize the transcendental name, fame, forms, pastimes, etc. of the Supreme Lord. Un Rupa Gosvami saka, un ja jūs to darīsiet tādā veidā, tad jūs spēsiet apiekt pārpasaulīgo Dievu vārdu, slāvu, formu, spēles un tā tālāk. One may say, why this emphasis on the tongue? Kāds varētu teikt, bet kāpēc tāds uzsvars uz mēli? The fact is that the tongue is the most important sense for us. Būtība ir tāda, ka mēle mums ir pati svarīgākais maņu orgāns. Our lives pivot around our tongues, that's a fact. Un mūsu dzīves ir atkarīgas no mēles. We're always vibrating something, Mēs vienmēr vibrējam kaut ko. and we're always wanting to taste something. Mēs vienmär vēlamies kaut ko baudīt.
We're very much tongue-oriented. The human beings are very much a tongue-oriented species. Un cilvēciskās būtnes ir ļoti uz mēli orientēti radījumi. From the very babyhood. No pašas bērnības. Immediately, the baby wants to put his mouth on the mother's breast. Tikko bērns kā piedzimstā, viņš vēlas mātes krūti. And then after that, he wants to put his mouth on everything in the whole house. Un tad pēc tam viņš vēlas savā mutē iebāzt visu māju. He wants to put his mouth on everything. And this is enjoyable, you see. Whatever I can put if it's enjoyable for my mouth, then it's a very good thing. Un tas ir tā, ja es varu baudīt to ar savu muti, tad tas ir kaut kas ļoti labs. So we human beings are very mouth-oriented. That's a fact. Un tādā veidā mēs cilvēciskās būtnes esam ļoti no mutes atkarīgi. So we'll take your mouth and you engage it in Krishna's service, then you become a perfect yogi. Jā, un ņemiet savu muti un iesaistiet to kalpošanā Krišnam un kļūstiet par perfektiem jogiem. Such a nice process. Tik jauks process. Chant Hare Krishna, take prasad. Skandējiet Hare Krishna, baudiet par šādam. Become God-realized. Un apzinieties tādā veidā Dievu. Become re-established in your eternal identity. Un atjaunojiet, atgūstiet savu patieso būtību. Do not cheat yourself by continuing to misidentify with this gross covering called the body. Neturpiniet sevi mānīt, identificējot sevi ar šo te rupjo matēriju, kas ir pārklājis jūs saucās ķermenis. Do you realize you are a killer? Vai jūs saprotat, ka jūs esat slepkava? You are a murderer? Ka jūs esat, slepkava. If you continue to identify with your gross material body? Ja jūs turpināt sevi identificēt ar savu rupjo ķermeni. Did you know that? Vai jūs zināt to? You're Atmaha, a killer of the soul. Jūs esat dvēseles slepkava. But someone may say, but najayate mriyate. The soul is never killed. How the Veda can say killer of the soul? Bet jūs varētu teikt, bet kā, dvēseli nekas nevar nogalināt, tā nekad netiek nogalināta, kā gan kāds var būt dvēseles nogalinātājs. If the soul is immortal, ja dvēsele ir nemirstīga, term, Atmaha, the killer of the soul? Kā gan var būt šāds jēdziens, dvēseles slepkava? The answer is this. Un atbilde ir lūka. Virtually killed. Virtuāli nogalināts. You're your own virtual killer if you do not take to the pathway of Krishna Bhakti. Jūs esat pats sevis virtuālais slepkavi, jūs neiet pa Krishna Bhakti ceļu. You are a criminal. Jūs esat noziedznieks. You are a felon. Tas pats, jā. If you do not take up the path of Bhakti. Ja jūs neiet par Krishnas Bhakti ceļu. Because you're killing your own identity. Tāpēc, ka jūs nogalināt savu patieso identitāti. Which is eternal, full of knowledge and bliss. Kas ir mūžīga, pilna zināšanas un svētlaimes. And you're taking instead an identity which is temporary, full of ignorance and full of misery. Un tā vietā jūs pieņemat identitāti, kas ir pārējoša, pilna ciešanu un neziņas. So, be kind to yourself. Esiet labvēlīgi pret sevi. They say, charity begins at home. Tiek teikts, ka labdarība sākas mājās. So why kill yourself? Kāpēc nogalināt sevi? Why not love yourself? Kāpēc tā vietā nemīlēt sevi? By giving yourself Krishna consciousness. Sniedzot sev Krišnas apziņu. That is love. Tā ir mīlestība. If you truly love yourself, jūs patiešām sevi mīlat. You will arouse your dormant Krishna consciousness. Jūs atmodināsiet sevi snaudošo Krišnas apziņu. Otherwise, you hate yourself. Savādāk jūs ienīdīsiet sevi. So don't hate yourself. Neienīstat sevi. Love yourself. Mīliet sevi. Awaken your dormant Krishna consciousness. Atmodiniet sevi snaudošo Krišnas apziņu. Get out of this miserable cycle of birth and death. Tieciet ārā no šī nožēlojamā piedzimšanas un nāves cikla. Come back to your original position. Atgriezieties savā patiesajā būtībā. You are an associate of God. Jūs esat Dieva, biedrojaties ar Dievu. In His transcendental pastimes. Viņa pārpasaulīgajās laika kavēkļos. You don't belong here identifying with the material body in this world. Jūs nepiedarat šai te videi, kurā identificējat sevi ar materiālo ķermeni. Come back to home. Atgriezieties mājās. Back to Godhead. Atpakaļ pie Dieva. Prabhupāda's invitation. Prabhupādas uzaicinājums. So I can ask now if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir jautājumi?
There was a question before you from Richard. Richard had his hand up. You're next in line. Richard's hand was first. Jūs nākamais, viņš pirmais pacēla roku. Говорилось, что язык главное чувство, да, как бы с него начинается работа. Такая мысль, что как бы преданное служение начинается со слушания, как бы слух тоже как бы главное, как бы что все-таки первоначально главное может. Tika teikts, ka mēle ir pats svarīgākais maņa orgāns, bet, kā es saprotu, tad garīgā kalpošana Dievam sākas ar klausīšanos. Tad kā to pareizi saprast? You emphasized that tongue is the main sense organ, but as I understand, listening is the primary, the devotional service starts from listening. Then how what are you going to listen to if there's no sound vibration? What will you listen to if there's no sound vibration? Bet ko gan jūs varētu klausīties, ja nebūtu skaņas vibrācijas? Are you going to listen to the silence? Vai jūs klausītos klusumu? You have to vibrate. Hare Krishna. Jums ir jāvibrē. So it does Hare begin with Krishna. the tongue. Tā tas sākās ar mēli. Your analysis is not correct. Jūsu analīze nav pareiza. The tongue must vibrate Hare Krishna, and then second business is to hear Hare Krishna. Tātad vispirms mēlē ir jāvibrē Hare Krishna, un otrs process ir jāklausās Hare Krishna. Now you had a question. You're the next in line. Как советуйте нам, как нам научиться слушать других? Что нам нужно для этого? Lūdzu, dodiet padomu, kādā veidā mēs varam iemācīties klausīties citos. Could you kindly give us advice how we could learn to listen others? Can you kindly give us advice how we can learn to listen to others? The first thing is, you should analyze your body. Pirmkārt, jums ir jāiemācās izanalizēt savus ķermenis. How many ears has God given you? Cik jums ausis Dievs ir devis? What is the answer? Kāda ir atbilde? How many ears has God given you? Cik ausis Dievs jums ir devis? Can you count them? Vai jūs varat saskaitīt tās? 2. Very good. Ļoti Now, how labi. many mouths did God give you? Cik mutes Dievs jums ir devis? 1. Huh? 1, yes. So it's simple mathematics. You have twice as many ears as you do mouths. Tad matemātika vienkārši. Ausu jums ir 2 reizes vairāk nekā mutes. So your own body is telling you should be twice as interested in hearing as you are in speaking. Jūsu ķermenis jums saka priekšā, ka jums jābūt 2 reizes vairāk ieinteresētiem klausīties nekā runāt. So all you have to do to become serious about hearing is look in the mirror. Un viss, kas jums ir nepieciešams, lai nopietni pievērstos klausīšanās I've got procesā, 2 ir ears jāpaskatās and 1 mouth. spogulī. Man ir 2 ausis, 1 mute. I've got 2 ears and 1 mouth, therefore I must be twice as interested in hearing as I am in speaking. Tātad man jābūt ieinteresētam klausīties 2 reizes vairāk nekā runāt. And the other point is, until you have become qualified in hearing, you're not qualified to speak. Otra lieta ir tā, tik ilgi, kamēr jūs nesat sasniedzis kvalifikāciju klausīties, jūs nesat kvalificēts runāt. Prabhupada said, because I heard nicely, now I can speak nicely. Prabhupada teica, tikai tāpēc, ka es labi klausījos, es varu tagad labi runāt. Bhaktisiddhanta Saraswati speaks in very, very big erudite language. Bhaktisiddhanta Saraswati runāja ļoti sarežģītā valodā. Just like he says about Radharani, the Sakis, he said, the embodiments of the extensions of her bodily form. Permeated and violized by his ever blissful spiritual rasa. Ļoti sarežģīti pārtulkot ir bez vārnīcas palīdzības. He speaks in he speaks in very big erudite words. You see, Bhaktisiddhanta Saraswati. Viņš runā lielu iedzienu vārdiem. I was giving some last night. Gurudas couldn't even translate it. He says he is an undifferentiated entity because there is no distinctions between potency and the possessor thereof. Vakardien arī man bija jātulko un bija ļoti grūti tulkot teikums kā šis. So this is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, you see. He speaks in very, very
erudite English, very erudite. Even native speaker can't figure out what he's talking about. Pat tie, kas ir, kuriem angļu valoda ir dzimtā, pat tiem ir grūti saprast, ko viņš runā. So in the evening, he was giving lectures in Braj Mandal Parikrama. Un vakaros tātad viņš deva And the devotees, lekcijas. they would all go for darshan instead of coming for lecture, you see. Un bhaktis gāja uz daršaniem, nevis uz lekcijām. Because they could not figure out what is Guru Maharaj talking about. Tāpēc, ka Anyway. viņi nevarēja saprast, par ko gan Guru Maharaj runā. But there was only a few sannyasis and one pharmaceutical businessman from Allahabad. Bet tikai daži sanjāsi un viens farmācijas biznesmenis no Allahabadas bija tur. He was Mr. Day, Mr. Abhay Charan Day, Abhay Charan Dejs, who later became A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. kurš vēlāk kļuva par A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupādu. So, when they recommended this Abhay Charan Day for Diksha, Un tad, kad viņi rekomendēja Abhay Charan Deju dikšai, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, "Oh, the others go away, but he stays and he hears. un Therefore, I will accept him as my disciple." You see. un Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs teica, jā, pārējie gāja projām, bet viņš palika, un tāpēc es viņu pieņemu kā savu skolnieku. So, someone who wants to become recognized by the spiritual master and accepted as a disciple. Un tas, kurš vēlās, lai viņu atzīst garīgais skolotājs un pieņem par savu skolnieku, If they will simply hear very nicely, ja viņš labi klausīsies, Guru Maharaj will recognize, oh, this one hears very nicely. Guru Maharaj to pamanīs un teiks, šis te ļoti uzmanīgi klausās. So, hearing is very powerful. Klausīšanās ir ļoti varena. The spiritual master recognizes those who hear well. Un garīgais skolotājs pamana tos, kas labi klausās. Anyone who's giving the lecture, if they open their eyes and look around the room, they can see who's listening and who's not listening. Ik viens, kurš sniedz lekciju, var atverot acis un apkārt paraugoties, ieraudzīt, kurš klausās un kurš nē. This now I'm looking around the room, you see. Tā, piemēram, šobrīd es skatos apkārt. I can see who's tuned in and whose mind is looping the loop around the Milky Way. Un es redzu, kurš ir pieslēdzies, bet kura prāts kaut kur uz piena ceļa ir aizklīdis. So, hearing is very powerful. You become recognized by the spiritual masters. Un tā klausīšanās ir ļoti svarīga, lai garīgie skolotāji pamanītu jūs. You become qualified in the science of bhakti. Un tādā veidā jūs kļūstat kvalificēti bhakti zinātnē. You see, so hearing is very, very important thing. Un klausīšanās ir ļoti svarīga. Yeah. Tāds jautājums, vai tikai atkārtojot svēto vārdu, Hare Krishna Mahamantru, var sasniegt pilnību nelasot Prabhupādas grāmatas un otrādi? The question is, can we can we achieve perfection only by chanting Hare Krishna mantra without reading the books of Prabhupada and vice versa? Can one become perfect simply by chanting Hare Krishna without reading the books of Prabhupada and vice versa? If one can chant the holy name of purely without any offense, he's already liberated. Ja kāds var skandēt svēto vārdu bez apvainojumiem, tad viņš jau ir atbrīvots. But we are not so qualified to be able to do that. Bet mēs neesam tik kvalificēti tā darīt. Therefore, we require the extensive training program of Srila Prabhupada to bring us to the point of Shuddhanam. Un tāpēc mums ir nepieciešama ļoti nopietna Šrīlas Prabhupādas piedāvāta programma, lai mēs nonāktu līdz šim te šudhanām a liberated soul punktam. doesn't need any books. Tas, kurš ir atbrīvots, viņam nav nepieciešams nekādas grāmatas. We are not liberated souls. Bet mēs neesam atbrīvotas dvēseles. Very, very, very conditioned by the modes of nature. Bet, jo mēs esam ļoti materiālo gunu iegrožoti. We need tons and tons and oceans of mercy to bring us out of this darkness of ignorance. Mums ir vajadzīgas tonnas un tonnām un okeāniem šī žēlastība, lai mūs izvilkt ārā no šī stāvokļa. The darkness of passion. No šī tumsības, kaislības tumsības stāvokļa. And the intoxication of goodness even. Un mums ir... I didn't get sorry. Intoxication of goodness. We need...
We need it. We need Mēs Prabhupada's books to bring us out of the intoxication of goodness. We're intoxicated. We're intoxicated by goodness. We are intoxicated by goodness. It's also a form of blindness. I see, jā. Tātad mēs, un arī tai skaitā mums ir, kā bija goodness latviski? Aizmēr. Skaidrība, jā. Mēs esam arī tajā pašā laikā no apreibināti ar skaidrību, arī no tā mums ir jātiek ārā. Even the mode of goodness binds us to this material world. Un pat skaidrības guna saista mūs pie šīs materiālās pasaules. The material mode of goodness has to also be given up. Un arī šī te materiālā skaidrības guna arī tā ir jāatraida. One has to go to pure goodness to become liberated. Un cilvēkam ir jānonāk līdz tīrai skaidrībai, lai sasniegtu atbrīvības līmeni. So we need to study Prabhupada's books very, very seriously. Un mums ir ļoti nopietni jāstudē Prabhupādas grāmatas. And follow them very, very dedicatedly. Un ar lielu apņēmību jāsako tām. And as far as the vice versa question goes, un attiecībā uz to otrādi, that's ridiculous. Tas ir muļķīgi. Reading Prabhupada's books without chanting Hare Krishna. Lasīt Prabhupādas grāmatas un neskaitīt Hare Krishna. How many times Prabhupada says to chant Hare Krishna in his books? Cik reizes Prabhupāda savās grāmatās saka, atkārtojiet Hare Krishna? If you're reading the books, you must chant Hare Krishna. Jūs lasāt grāmatas, jums ir jāskandēs Hare Krishna. Otherwise, you're not reading the books. Savādāk jūs nelasāt grāmatas. Махарадж Парикшит, Шукадева Госвами. Махарадж Парикшит и Шукадева Госвами, они достигли совершенства посредством Шраванам и Киртанам без повторения Харе Кришны. Jautājums ir par Maharaj Parikshit un Shukadeva Goswami. The question is regarding Maharaj Parikshit and Shukadeva Goswami. They attained perfection without what? Without Hare Krishna mantra. Just by following Shravanam and Kirtanam. Yes. They certainly, Krishna's name was chanted many times. Krishna's name was chanted many, many times in the course of the Bhagavatam. Bet Bhagavatam kursa laikā Krishnas vārds tika atkārtots ļoti daudz reizes. If you are on the level of Parikshit, ja jūs esat Parikshit līmenī, then that would apply to you. Tas dara arī jums, protams. But you're not on the level of Parikshit. Bet jūs neesat Parikshit līmenī. He saw Krishna within the womb. Viņš redzēja Krishnu mātes miesās. Can you compare yourself with Maharaj Parikshit? Vai jūs varat salīdzināt sevi ar Maharaj Parikshitu? In this Kali Yuga, Lord Chaitanya has come that everyone must chant Hare Krishna. Šajā Kali Yugas laikā, kad atnāca kungs Chaitanya, katram ir jāatkārto Hare Krishna. So you think you're exempt to Mahaprabhu's order? Un kā jūs domājat, jūs esat izņēmums no Mahaprabhu norādījuma? You're suffering from delusion. Jūs ciešat no ilūzijas. Don't be delusional. Neesiet pilnībā maldināts, jūs esat pilnībā maldināts. You are a Kali Yugaite. Jūs esat Kali Yudzietis. Your only hope is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Tā ir jūsu vienīgā cerība atkārtot Hare Krishna. Maharaj Parikshit was in the Dwarpa Yuga. Maharaj Parikshits bija no Dwarpa Yuga. Dwarpa Yugas. He wasn't Kali Yuga, you're Kali Yuga. Viņš nebija Kali Yuga. You're Kali Yuga man. Jūs esat Kali Yugas vīrs. You must chant Hare Krishna. Jums ir jāatkārto Hare Krishna. Next question. Yeah. You answered my question already in the previous part, but still, why is our spiritual advancement so slow and how to make it faster? So slow and how? How to make it faster? Kāpēc mūsu garīgais progress ir tik lēns un kā to padarīt ātrāku? Why our spiritual advancement is so slow and how to make it faster? Why is our spiritual advancement so slow and how to make it faster? It's so slow because we're hanging on to our material attachments, that's why. Tas ir lēns tāpēc, ka mēs turamies pie savām materiālajām pieķeršanās. And what is the number one material attachment? Un kas ir tā pieķeršanās numur 1 materiālā? My body. Mans ķermenis.
We're too much engrossed in the bodily conception of the self. Mēs esam ļoti gremdējuši, pārāk iegremdējušies sevis uztverē kā materiāls ķermenis. There's a nice story given in this connection Un šajā sakarā ir brīnišķīgs stāsts. by Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs to pastāstīja. There was one wedding in India, Bija kāzas Indijā, and the boy was from one village and the girl was from another village. un puisis bija no viena ciema un meitene no cita ciema. So the villagers from one village, they were coming to the other village for the wedding. Un tātad ciema ļaudis no viena ciema nāca uz otru ciemu uz kāzām. Part of the journey was to cross a huge body of water. Un tajā ceļā uz to ciemu bija jāšķērso milzīga ūdens tilpne. So they came just as the sun was setting. They arrived at the shore, at the boat dock, and they asked the boatman, you please take us to the other side. Un tad jau, kad saule rietēja, viņi ieradās, pienāca pie krasta un jautāja pārcēlājiem, vai tu vari mūs pārcelt uz otru krastu. Boatman said, we will take you tomorrow. Un laivinieks teica, nu mēs to rītdien varam paveikt. And they said, no, we'll be late for the wedding if you do that. You have to take us right now. Bet viņi teica, nē, tad mēs nokavēsim kāzas, tev tas ir jādara tagad. You kindly row your boat all night and we will make it in time for the wedding tomorrow morning. Lūdzu visu nakti airē un mēs kā reiz būsim laikā uz kāzām. So the boatman thought, well, we'll charge some high rupees and okay, it's a deal. Un laivinieks padomāja un nosauca augstāku cenu un viņi sarunāja. So the villagers got in the boat and the boatman, they were rowing all night, rowing, you see. Un tā tie ciema ļaudis iekāpa laivā un visu nakti laivinieks airē. And when the sun came up in the morning, the villagers, look, we're still at the boat dock, we didn't go anywhere. Boatman, what's going on? Un tad, kad saule uzlējas, tad ciema ļaudis skatās, kā, bet mēs esam turpat, kur mēs bijām. Un laivnieki, kas notiek? Oh no, I forgot to pull in the anchor. Un tas laivnieks, nē, es aizmirsu ankuru pacelt. So that anchor of bodily identification. Un tas ankurs ir šī sevis apziņa kā ķermeni. You can make so many endeavors to advance in Krishna consciousness. Jūs varat veikt pielikt tik daudz pūļu Krišnas apziņā. But if you continue to identify, I am a woman. Bet ja jūs turpinātu uzskatīt, es esmu sieviete, Or I am a man. vai es esmu vīrietis, That false identification with your material body will choke your spiritual progress. tad šī viltus identifikācija sevi kā ar materiālais ķermenis pilnībā sagraus visus jūsu pūliņus. Therefore, you must be firmly convinced, Un tāpēc jums ir jābūt pilnībā pārliecinātam. beyond any shadow of a doubt, that I am not this body. Jums ir jāiznīcina jebkāda, nav jābūt ne miņas no kaut kādām domas par to, ka es esmu šis And ķermenis. then, when you row your boat, Un tad, kad jūs airēsiet savu laivu, you'll make very rapid advancement. tad jūs ļoti ātri progresēsiet. So don't think you're a woman. Nedomājiet, ka jūs esat sieviete. Don't think you're men. Nedomājiet, ka esat vīrietis. You see? And chant Hare Krishna. Un atkārtojiet Hare Krishna. And then you'll make very, very rapid advancement on this pathway of bhakti. Un tad jūs ļoti ātri progresēsiet uz šī bhaktī ceļa. Okay? Next question. Nākamais jautājums. Yeah. Скажите, пожалуйста, когда мы приходим в сознание Кришны, вам слышно? Да. Когда мы приходим в сознание Кришны, стоит нам, как нам себя вести по отношению к нашему предыдущему обществу, которое было у нас раньше? Стоит нам пытаться им проповедовать и, например, дарить книги или что-то такое? Или стоит лучше просто постараться отстраниться от этого общества и просто находиться в обществе преданных? Jautājums ir par to, tad, kad mēs atnākam uz Krišnas apziņu, kā mums veidot attiecības ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs pirms tam biedrojamies. Vai mums vajag viņiem sludināt, vai labāk mums atstāt šo sabiedrību novārtā un būt bhaktu vidū. Could you kindly explain, when one joins Krishna consciousness, how one should maintain relationships with one's previous associates? Should one preach to them, or it's better to neglect them and be among devotees?
That depends. Tas ir atkarīgs If no they're receptive, if they are receptive to Krishna consciousness, preach to them. Ja viņi labvēlīgi uzņem Krišnas apziņu, tad sludiniet viņiem. I know one devotee, he made all of his friends into devotees. Es zinu vienu baktu, kurš visus savus draugus padarīja par baktām. It was amazing. He used a very clever trick. Un tas bija abrīnojami. Viņš ļoti saprātīgu tādu paņēmienu izmantoja. My godbrother, Madan Mohan Prabhu. Mans garīgais brālis, Madan Mohans Prabhu. He was living, we were all living in the temple in Miami, Florida. Mēs visi dzīvojām Miami, Floridas templī. So he wrote a letter to his friends, his karmi friends. Un viņš uzrakstīja vēstuli saviem karmi draugiem. He says, I have been psychologically kidnapped by these Hare Krishna people. I've kidnapped? Psychologically kidnapped. Viņš saka, ka es esmu psiholoģiski nolaupīts, šie Hare Krishnas cilvēki mani psiholoģiski nolaupījuši. Because any argument I give of why I shouldn't practice Krishna consciousness, they defeat it. Jo jebkuru argumentu, ko es uzdodu, kas būtu saistībā, kāpēc man nevajadzētu praktizēt Krišnas apziņu, viņi apgāž to argumentu. So I have no way to leave here. I'm kidnapped by them, philosophically kidnapped by them. Un tādā veidā es nevaru atstāt šo te vietu, jo principā filozofiski es esmu nolaupīts. So you please come here and check it out and see if I need to be rescued from these Hare Krishna people. Un lūdzu ierodieties šeit un pārbaudiet, vai nevajadzētu mani glābt no šiem Hare Krishnas cilvēkiem. So the friends, 3 of his friends came. Un 3 no viņa draugiem atbrauca. Howie, Richard, and Patty. I remember they all came. Jā, un es Howie, atceros. Richard, and Patty. Howie, Richards un Patty. And they all became devotees. Un viņi visi kļuva par baktām. So it depends on the people, what your relationship is. Tas ir atkarīgs no tā, kādas attiecības jums ir ar cilvēkiem. If you're expert like Madan Mohan Prabhu was expert, you can make them into devotees. Ja jūs esat tik prasmīgi kā Madan Mohan Prabhu, tad jūs varat pārvērst viņus par baktām. It depends on how intelligent and how clever you are also. Viss ir atkarīgs no tā, cik saprātīgi, cik gudri jūs esat. Certainly we want to make our friends Krishna conscious. Protams, ka mēs vēlamies, lai mūsu draugi pieņemtu Krišnas But apziņu. most of us have the experience that our friends won't hear from us. Bet lielākai daļai ir tāda pieredze, ka mūsu draugi negrib klausīties par to. Because they see you as an equal, not as some kind of a spiritual authority. Tāpēc, ka viņi vēlas redzēt, ka jūs esat līdzvērtīgi viņiem, nevis kāda garīga autoritāte. Most devotees have the experience that they can preach better to somebody they don't know than to somebody they do know. Un pieredze ir tāda, ka ir vieglāk sludināt tiem, kas mūs nepazīst, nekā tiem, kas mūs pazīst. But Madan Mohan Prabhu is an exception to that principle. Taču Madan Mohans Prabhu bija izņēmums. So I would say, give it a try, see what you can do. Es varētu teikt, pamēģiniet, redz, ko jūs varat izdarīt. But don't be disappointed if you're not successful. Bet neapbēdinieties, ja jums neveicas. My wife was, Vishnupriya Mataji, when she joined, her family members were adamantly opposed to her being Krishna conscious. Mana sieva, Vishnupriya Mataji, viņa, kad pievienojās, tad viņas ģimenes locekļi bija ārkārtīgi pretī tam. The very brothers who were adamantly opposed, they are now initiated ISKCON devotees. Bet viņas brāļi, kas bija pret to, tagad ir ISKCON baktas. I remember, she can tell the story better than me, but her brother had married, her brother was a doctor and he was married to another, they were husband and wife doctor couple. Viņas brālis, kas bija ārsts, bija apprecējies arī ar ārsti. And they were eating meat. Un viņi ēda They were gaļu. Hindus, but they were eating meat. Bija hindu, bet ēda gaļu. Because the husband had gone for studies in the UK and had become a Christian. The husband had become a Christian. Jā, tāpēc, ka vīrs bija kļuvis par kristieti, jo bija studējis Anglijā. In order to get help for his university studies when he was in the UK. To get help with his university studies. Lai gūtu palīdzību no šīm te universitātēm, no šīm studijām Anglijā. So my wife was visiting Australia and they said, you come and stay with us. Un tad, kad mana sieva apmeklēja Austrālijā, viņa teica, tu vari nākt palikt pie mums. She said, I cannot come and stay in a house where they're eating meat. Un viņa atbildēja, nē, es nepalikšu mājā, kurā ēd gaļu. So they said, okay, we'll get rid of all the meat. Un tad viņa teica, labi, mēs neēdīsim gaļu.
And they ended up becoming, both of them were initiated as ISKCON devotees, no? Un tagad viņi abi ir iniciēti ISKCON bhaktas. So if you were strong and you were fixed, Ja jūs esat spēcīgi un jūs esat stabili, like Vishnupriya Mataji was, or like Madhav Mohan Prabhu was, then you may be able to make them devotees. tā kā Vishnupriya Mataji vai Madan Mohans Prabhu, tad jūs varat to izdarīt. Yeah. Jautājums par iepriekšējo jautājumu. Mēs it kā lasam šastus, mēs klausamies lekcijas, mēs saprotam, ka mēs neesam ķermenis, mēs esam dvēseli. Bet kādas ir pazīmes vai lai varētu saprast, ka mēs tiešām esam sapratuši, jo pēc kāda laika, pēc aidēšanas mēs vēl redzam, ka ankurs joprojām nav pacelts. Kas būtu pa pazīmēm vai sajūtām no tā, kad mēs esam tiešām sapratuši? Could you give any signs that we have realized that we are not this body? Because we are reading and on that mental platform we understand, we are not this body. By reading the books we understand, but how to see that we have realized that? How to realize it? What We are haven't the realized it signs? yet. What are the signs that show that we really have One who realized has actually realized that they are not their body has no more any attachment for material sense gratification. Tas, kurš patiešām ir sapratis, ka viņš nav ķermenis, viņam vairs nav nekādas pieķeršanās maņu materiāliem They can apmierinājumiem. walk down the street and be so many beautiful women on the street, they will just see Krishna within their mind's eye, that's all. They won't see all the beautiful, oh, look at that beautiful girl over there, wow. No, they won't see like that. Tāds, They simply see Krishna, Krishna. vīrietis, kurš iet pa ielu un nāk pretī skaista sieviete, tad viņš neredz to kā skaista sieviete, viņš redz tikai visur Krišnu. The Sanskrit is, let's see, Bhakti Parishanubhava Varaktir. Varaktir is the Sanskrit word. It means no longer carried away by sense attachment. Sanskritā tas vārds nozīmē, ka materiālās pieķeršanās vai maņas materiālās vairs nespēja aizvilkt prātu projām. Next question. Скажите, пожалуйста, основной принцип чтения Махамантры заключается в прочтении ежедневном 16 кругов. Тогда до какого момента нужно читать 4? До какого момента нужно читать? 4 круга. Ja Mahamantra ir jāskandē, ir jāsasniedz Mahamantra skandēšanā 16 apļu skaitīšanas līmenis. Jautājums, līdz kuram brīdim ir jāskandē 4 апли. Если я правильно понял, что вы спрашиваете, если 16 это конечная цель, то 4 в какой момент надо с 4 переходить дальше, да? So it is said that we should chant 16 rounds, but and the basic question is there any point to chant less rounds, for instance 4 rounds, and if one is chanting 4 rounds, then to what moment or how long one should chant 4 rounds and then to increase this number, or there's no point chanting less than 16 Well, if rounds? you can't chant 16, chant 15. Ja nevarat atkārtot 16, atkārtojiet 15. Can't chant 15, chant 14. Ja nevarat 15, 14. Whatever rounds you can chant, that's a good beginning. Jebkurš apļu skaits, ko jūs varat skandēt, tas ir labs sākums. How many do you chant every day now? Cik jūs tagad atkārtojat? 3? 8. 8, very good. So I'd like to make a request. Can you start chanting 12 rounds tomorrow every day? Vai jūs You varat agree to sākot chant ar rītdienu 12? Vai jūs piekritat? Okay, very good. Thank you. Ļoti labi, paldies. So in this way, just one more step and you'll be to 16, but I'm just taking you gradually there, see? Nu, vēl viens solis un būs 16, bet es jūs pakāpeniski vedu. Okay, next question. Nākamais jautājums. Hare Krishna.
Скажите, пожалуйста, если у нас есть какое-то занятие, например, у нас есть в храме программа Бхактика, Будхиман и различные для преданных, да, углубляющие философию. Если мы посещаем такую программу, но в это же время приезжает духовный учитель и дает лекцию, и эти события sopрягаются, то тогда какой выбрать? Jautājums ir, ja mēs apmeklējam kādas no tempļu programmām, un tad, kad, lai padziļinātu savu izpratni filozofisko un atbrauc garīgais skolotājs, un programmas ir vienā un tajā pašā laikā, tad kā mums rīkoties, ko izvēlēties? If one attends some programs at the temple to increase this philosophical understanding, but let's say a spiritual master arrives and these programs are at the same time, spiritual master's lecture and that program are at the same time, then how to choose which way? Is it your spiritual master? If it's your spiritual master, then you have to go to. Ja tas ir jūsu garīgais skolotājs, tad jums jāiet uz savu garīgā skolotāja lekciju. But if you're talking about taking some standard course here, like a Bhakti Shastri course or something, and you should. The best thing is that this is a managerial issue. The temple, they should arrange it so there's no. I mean, it's to have a spiritual master here is not an everyday affair. It doesn't make sense to double book, a Bhakti Shastri class with a guru's lecture. It doesn't make sense. The management of the temple should arrange so that it's different. It's a better thing. Patiesībā tas ir menedžerisma jautājums, jo garīgā skolotāja ierašanās tas nav kāds ikdienišs notikums, salīdzinot ar regulārām programmām, kas notiek templī, un tāpēc vajadzētu organizēt pasākumus tā, lai tie nav vienā un tajā pašā laikā. I don't want to get in trouble with the management now. Bet es negribu tagad nokļūt, ka man būtu kaut kāds tagad dēļ tā, ko es pasaku, nepatikšanas ar managementu. So you can always humbly request your Bhakti Shastri teacher that he can reschedule. Jūs vienmēr varat pazemīgi vērsties pie, piemēram, tā kursa vadītāja un ar lūgumu izmainīt sarakstu. That's what I would do. I would ask him to reschedule. Tas, ko es darītu, es vienkārši lūgtu izmainīt sarakstu. Yeah. It's not very strict. If one wants to attend the lecture, they can, because if they can cover up their Bhakti Shastri outward, then it's not. That's a good point. He's saying that, well, if the Bhakti Shastri won't readjust their time, then get somebody else's class notes and make it up on your own. Go to the Guru lecture and make up the Bhakti Shastri class on your own. Bet ja ir tāda situācija, ka tie kursi nevar notikt citā laikā, tad vienkārši izmantojiet kāda cita cilvēka piezīmes un apgūstiet to materiālu pēc tam. Just like in the university, you can skip a class and get somebody else's notes. Tas tāpat kā universitātē, jūs izlaižat kādu lekciju, bet pēc tam paņemat pierakstus. Just like our Rajkishore, he missed many classes, I remember, to come and hear from Guru. Jā, kā šeit Rajkishores, es atceros, ka viņš skolā ļoti daudz stundas izlaida, lai tikai dzirdētu savu guru lekcijas. And you're still successfully pursuing your degree in spite of missing so many classes to come and associate with a spiritual master, isn't it? Yeah. Bet viņš joprojām tagad sekmīgi virzās pretī savam diplomam, neraugoties uz to, ka viņš daudz lekcijas ir izlaidis. So it simply requires good management. You have to have some friend who is going to the Bhakti Shastri class and takes good notes and get their notes. Es vienkārši vajadzīgs labs menedžments, kāds draugs, kurš iet uz šiem te kursiem, teiksim, un kuriem ir labi pieraksti. Bhakti Shastri is not that difficult. They have to read certain books and answer the questions. Bhakti Shastras, māteģi saka, nav tik grūtas, jo pēc Bhakti, piemēram, ja tas ir Bhakti Shastri kurs, tad jums saskaņā ar to ir jāizlasa noteikts grāmatas un jāatbild uz noteiktiem jautājumiem. Tas arī viss. Is there a Bhakti Shastri class going on right now upstairs? Vai šobrīd notiek kaut kas? Ne? Huh? Tomorrow? Really? On Sunday? During the Sunday feast lecture? Nē. During the Namahat time.
Vishwavasu Prabhu is giving this. Vishwavasu Prabhu is visiting. He's not staying. He's not living in Riga. He regularly visits Riga and gives. Oh, there's a conflict between my lecture and Vishwavasu Prabhu's lecture. No. Huh? No. It is at 12 o'clock. I was told. There's not a there's no schedule conflict. No. We'll There's go to no both. schedule. Everyone should go to both. Tas ir rīt šeit here in the altar room at 12 o'clock tomorrow. And then the Namahat is at what time? But that's not for everybody anyway. So the Namahat is not for everyone. No. Okay. Yeah, there's only a limited. It's a special private function, so there's no conflict. Everybody hear lectures as much as you can. That's the point. Katrs klausieties lekcijas, cik daudz vien jūs varat. The more you can hear from advanced preachers of Krishna consciousness, the more you make progress. Jo vairāk jūs varat klausīties no progresējušiem sludinātājiem, jo vairāk jūs progresējat. Next question. Jā, nākamais. Yes. Kā, teiksim, var atbrīvoties no materiālām pieķeršanām, ja, kas ir neskaitāms sirdī, kā saka, ar minimāliem zaudējumiem. Jo parasti, ja Krišna ļoti palīdz, ja, un tad ir tāda, kā varētu tā, kā saka, izlīgums tāds, tā kā saka. The question is how to get rid of these material attachments with as less loss as possible. But when we get rid of something, we feel that we are losing something. So the question is how to get rid of all these attachments without that feeling that we have lost. Yeah, without pain. Yeah, least amount of pain. Yeah. It's very simple. Vienkārši. Actually, this is described by Rupa Goswami. Rupa Goswami to apraksta. The great authority of bhakti. Bhakti liela autoritāte. Anasaktasya vishayan yatartma payunjataha nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagya muchyate rapanchakitaya bujja hari sambandhi vastanaha mumukshuvi puritjago vairagyam paugu katyate. You understand? Sapratāt? So I'll give you the translation. When one is not attached to anything, kad cilvēks nav pieķēries nekam, but sees everything in relationship with the Lord, bet redz visu saistībā ar Dievu, he is properly situated in renunciation. Viņš tad ir pareizi atsacījies. But one who renounces everything, bet tas, kurš atsakās no visa, not seeing its relationship with the Lord, neredzot saistību ar kungu, is called a paugu vairagi. His renunciation is imperfect and incomplete. Tad viņa atsacīšanās ir nepilnīga un nepilnīga. This is Bhakti Rasamrita Sindhu 1-2, texts 255 and 256. 1, 2, 52, 53 Bhakti Rasamrita Sindhu. So the point is this. Un būtība ir tāda. We don't have to be attached. Just become attached to Krishna, and then you can engage the whole world in His service. Būtība ir tāda, vienkārši pieķerieties Krišnam, un tad jūs varat iesaistīt visu pasauli viņam kalpošanā. Don't artificially become detached from anything. Jums nevajag mākslīgi atsacīties no jebkā. See everything as the energy of Krishna. Redziet visu kā Krišnas enerģiju. And engage everything in the service of Krishna. Un iesaistiet visu kalpošanā Krišnam. That is the perfection of detachment. Un tā ir atsacīšanās pilnība. You don't just say, well, see the Mayavadis, they go, neti. Detachment. Mayavadis saka, neti, atsacīšanās. But that detachment is artificial and dry. Bet šī atsacīšanās ir mākslīga un sausa. Therefore, in due course of time, patanti adho, they fall back again to material sense enjoyment. Un tāpēc pēc paiet laikam viņi atpakaļ krīt, lai atkal baudītu materiālās baudas. So, don't follow the Mayavadi marg. Un nesakojiet Mayavadi ceļam. The neti marg. Šim neti ceļam. You see everything as Krishna's energy.
Redziet visu kā Krišnas enerģiju. And you engage the whole world in Krishna's service. Un iesaistiet visu pasauli kalpošanā Krišnam. That is the proper method. Un tā ir pilnība un problēmas risinājums. Okay? Any other question? Yeah. Каким образом развивается вкус к преданному служению? Kādā veidā attīstās garša uz kalpošanu Dievam? How the taste for this devotional service develops? By associating with those who have faith. Biedrojoties ar tiem, kuriem ir šī garša, un ir ticība. Тогда второй вопрос, можно сразу? То есть, для обычного работающего человека получается, что его контакт с обычными людьми – это 8 часов в день. И контакт с преданными – это получается, в лучшем случае, несколько часов. То есть простая пропорция получается. И вопрос такой, то есть в любом случае перевешивает эти 8 часов, чем общение с преданными. То есть как в таком случае себя вести? Jautājums ir, bet viens vidusmēra darba cilvēks 8 stundas biedrojās ar saviem kolēģiem un varbūt dažas stundas ar baktām. Un šīs 8 stundas ir vairāk nekā šīs dažas stundas. Kā tad rīkoties? In average, one person who maintains himself, he works somewhere, it takes at least 8 hours a day to associate with his colleagues. And probably some hours with devotees. So anyway, these 8 hours are more than a couple of hours with devotees. Then how to deal with this proportion? Here's what you do. Lūk, kas jādara. Associate with Krishna 24 hours a day. Biedrojieties ar Krishnu 24 stundas diennaktī. Do you think Krishna is only at the temple? Vai jūs domājat, ka Krishna ir tikai templī? Krishna is everywhere. Krishna ir visur. He's at the office. Viņš ir ofisā. He's on the streetcars. Viņš ir tramvajā. Krishna is everywhere. Viņš ir visur. You simply have to connect with Krishna 24 hours a day in every situation. Jums vienkārši ir jābūt kontaktā ar Krishnu 24 stundas diennaktī. And then by associating with Krishna, un tad biedrojoties ar Krishnu, you become blissful. Jūs kļūsiet svētlaimīgs. You become liberated from material existence. Jūs kļūsiet brīvs no materiālās eksistences. You have to learn from the books of Prabhupada and from advanced devotees how to connect with Krishna 24 hours a day. Un no Prabhupādas grāmatām un progresējušiem baktām jums ir jāmācās, kā būt kontaktā ar Krishnu 24 stundas diennaktī. For example, piemēram, when you're at your job, do you drink water? Tad, kad jūs esat darbā, vai jūs dzerat ūdeni? What does Krishna say about water? Ko Krishna saka par ūdeni? Ratsoham apsukanteya. I am the taste of water. Es esmu ūdens garša. So that means every time you take a sip of water at your job, you are tasting Krishna. Katru reizi tas nozīmē, kad jūs iemalkojat ūdeni darbā, jūs baudāt Krishnu. You just have to remember that. Wow, this is Krishna. Jums tas jāatcerās. Tas ir Krishna. You see? And then immediately you're Krishna conscious. Un tajā brīdī jūs esat Krishnas apziņā. You simply have to learn from advanced Vaishnavas how to always connect with Krishna in every situation. Un jums no tiem Vaišnaviem, kas ir progresējuši, jums ir jāmācās kā vienmēr biedroties ar Krishnu. And then you can be a pure devotee even at working some corporate job. Un tad jūs būsiet tīrs bhakti arī strādājot kaut kur darbā, kādu darbu veicot. Bhaktivinoda Thakur was working for the British government. Bhaktivinoda Thakurs strādāja Britu valdībai. And he was a pure devotee at the same time. Un viņš tajā pašā laikā bija tīrs bhakta. So we are in the pathway, we are in the Bhaktivinoda Marg. Un mēs esam uz šī te Bhaktivinoda marga ceļa. We are followers in the footsteps of Srila Bhaktivinoda Thakur. Un mēs esam Srilas Bhaktivinoda Thakura sekotāji. So you take that consciousness. Un pieņemiet šo apziņu. Of always connecting everything with Krishna. Kad vienmēr un visu saistīt ar Krishnu. And your faith will become very, very strong. Un jūs ticība kļūs ļoti spēcīga. Nishtha, it's called in Sanskrit language, firm faith. Nishtha. Nesatricināma ticība. Next question. Yes? The few hours of well-Krishna consciousness would not cover up the longer hours of material job or whatever. What did she say? Few hours of Krishna consciousness would not cover up. More powerful than going to. It's more powerful. You're making a comment. No, I'm asking you.
Oh, you're asking, is the few hours of Krishna consciousness more powerful than the many hours on the job? That's your question. Jautājums ir, vai dažas stundas Krišnas apziņā ir varenākas par 8 stundām darbā? Why only a few hours? Why does that to be a few hours of Krishna consciousness? That's my question. Bet mans jautājums ir, kāpēc tikai dažas The stundas Shastra Krišnas apziņā? says, Sadhu Sangha Sarva Shastre Kai, Sadhu Sangha Lavamatra Sarva Siddhi Hai. Even if you associate with the sadhus for 1/11th of a second, Lavamatra, you can achieve Sarva Siddhi. All perfections can be achieved. Raksti saka, ka pat, ja jūs biedrojaties 1/11 sekundes daļu ar sadhu, tad visas pilnības tiek sasniegtas. Just for 1 second, you can get more potency than millions of hours of associating with the non-devotees. Tātad ar vienā mirklī jūs varat iegūt daudz vairāk nekā ar tīru baktu biedrojaties nekā miljoniem stundas ar nebaktām. So we simply have to learn how to qualitatively associate with the Vaishnavas. Tas, kas mums ir jāmācās, kā kvalitatīvi biedroties ar Vaišnaviem. Prabhupada had one brief darshan with Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Prabhupādam bija tikai viens tāds daršans ar Bhakti Siddhanta Saraswati Thakuru. And then he went back to his job as managing a chemical factory. Un tad viņš atgriezās atpakaļ menedžēt savu ķīmijas rūpnīcu. That one brief darshan with Bhakti Siddhanta totally transformed his life. Un šis te daršans pilnībā transformēja viņa dzīvi. Even though he had to go back to the chemical factory and it was very intense job, managing a chemical factory. Kaut gan viņa darbs bija ļoti intensīvs menedžēt to ķīmisko izstrādājumu rūpnīcu. He didn't lose his Krishna consciousness. He didn't lose his determination to serve his Guru Maharaj by going back to his job. He didn't lose it. Un tad, kad viņš atgriezās darbā, viņš nepazaudēja savu apņemšanos un savu šo te domu kalpot savam garīgajam skolotājam. It burned like a fire within his heart. Un tā dega tā kā uguns viņa sirdī šī It could not be apņemšanās. distinguished by any amount of material association. You cannot be. Could not be extinguished Un kas tas uguns, ko nevar nodzēst nekāda biedrošanās ar materiāli noskaņotiem cilvēkiem. by any amount of material association. Any other questions? Yes. Хараш, я прошу прощения, это немножко вопрос не по теме, но мне очень интересно, почему у Кришны на некоторых фотографиях у Тилака верхняя часть только нарисована, а листика нет? Можете, пожалуйста, ответить на этот вопрос? Jautājums ir ārpus tēmas, bet man ļoti interesē, vai jūs varat atbildēt, kāpēc, piemēram, ir fotogrāfijās kādos zīmējumos, kur Krišnam tikai Tilakas augšējā daļa, bet lapiņas nav. This question is not related to this subject matter, but I would like to ask it because I would like to know the answer. Okay. There are some pictures where we can see that Krishna has still only this upper part of the tilak and not that leaf part white. Yeah, that's the paintings that were commissioned by Prabhupada show him with the full tilak. The paintings that Prabhupada saw and authorized show him with a full tilak. Tie zīmējumi, kurus Prabhupada ir autorizējis, Krishnam ir pilnībā tilak. These other paintings were not done under Prabhupada's direction. Un tie pārējie zīmējumi, tie nav saskaņoti ar Prabhupādu. So they do not have this, they are not authoritative like the ones that Prabhupada commissioned. Tātad tie zīmējumi nav autoritīvi salīdzinājumā ar tie, kurus ir apstiprinājis Prabhupada. Any other questions? Yeah. В шестой песне второй части говорится о Нарисимха-деве. И говорится, там говорится, что он трехглазый. Но мы нигде не видим, кто он трехглазый. Sastā dziedājuma, Šrīmad Bhagavata sastā dziedājuma otrajā nodaļā tiek teikts, ka Nrisimha devam ir 3 acis, bet mēs nekur neredzam viņu tā atveidotu. Ir вопрос? Could you comment the fact that in the 6th canto, 2nd chapter, it is said that Nrisimhadev, he has 3 eyes, but we never have seen his picture with 3 eyes. Could you make any comments on that? No.
Ne? Next question. Yeah. Gurudev, sometimes out of fear of appearing closed-minded, we allow ourselves to hear from others, and I'd like to know, when is it appropriate to withdraw the senses like a turtle, and when to try to find gold from a dirty place and hear even from people who aren't qualified to tell us things about life? I didn't get the beginning. Out of fear of what? Appearing closed-minded. Out of fear of appearing okay, yeah. We do what? We associate with. We allow ourselves to hear from others. Okay, yeah. And then, yeah. How do we know when to withdraw the senses and when to... When to hear and when not to hear from others, especially from non-devotees? Jautājums dažkārt aiz bailēm, ka mūs varētu uztvert par tādiem ļoti, ka mēs esam šauri domājoši vai pasauli uztvaroši, mēs pieļaujam to, ka mēs klausāmies no citiem. Un jautājums ir, kā klausoties no citiem, kā saprast, kurā brīdī savas, teiksim, maņas ir jāatslēdz un nav jāpievērš uzmanību tam, ko viņi saka, bet kurā brīdī tomēr ir, ka tur ir kaut kas vērtīgs, kā ir zelts no netīras vietas, tiek teikts, paņemt zeltu no netīras vietas. Kā atšķirt šīs situācijas? You simply have to see what is favorable for Krishna consciousness and what is favorable for Krishna's service. Jums vienkārši jāredz ir, kas ir derīgs Krishnas apziņai un kas ir derīgs kalpošanai Krishnam. Just like the other day, you went for book distribution in Tallinn. Kā, teiksim, daždienas atpakaļ jūs izgājāt izplatlīt grāmatas Tallinā. You didn't know any word of Estonian language. Nevienu vārdu igauniski jūs nezinājāt. And you're approaching the people trying to distribute books. Un jūs vērsāties pie cilvēkiem, lai izplatītu grāmatas. And one Estonian citizen told you some lines you could use to sell the books. Un ka viens igaunis jums ieteica frāzes, kuras jūs varētu izmantot, piesakot tās grāmatas. That Estonian was not a devotee. Un tas igaunis nebija bhakta. They were a person you approached on the street, correct? Un tas cilvēks bija, kur jūs satikāt uz ielas, vai ne tā? And you engaged them, they got a Gyata Sukriti. They told you, they gave you instructions on how you could distribute books to the people of Estonia. Un viņš jums deva norādījums, kādā veidā jūs varat izplatīt grāmatas igauņiem. So you open your mind up to them to hear what they had to say. Even though they're not a devotee, they were giving you some advice, and you opened yourself up and you applied that advice, and you were successful, weren't you? Un jūs atvērāt savu prātu, un no cilvēka, kas nebija bhakta, pieņēmāt padomu, un šo padomu izmantojāt tālāk grāmatu izplatīšanai, vai ne tā? So in this way, one has to always be open and analyze, is this favorable for my Krishna consciousness and for my preaching, or is it not favorable? Un tāpēc vienmēr cilvēkam jāanalizē, vai tas būs derīgi manai sludināšanai vai Krishnas apziņai vai nē. That person was probably a meat eater. Iespējams, ka tas cilvēks bija gaļasēdājs. But you took that advice because you see this is actually very good advice. Bet jūs pieņemat šo padomu, redzot, tas ir labs padoms. So in this way, a devotee has to always see, is this favorable for my service? Is this favorable for my Krishna consciousness? Or is it not favorable for my service and not favorable for my Krishna consciousness? Un tādā veidā bhaktam vienmēr jāredz un jāuzdod jautājums, vai tas ir derīgi manai kalpošanai un manai Krishnas apziņai, vai tas nav derīgi manai kalpošanai un Krishnas apziņai. How does one develop the discrimination to be able to tell the difference? Un kā gan cilvēks var attīstīt šo spēju, redzēt atšķirību? Read Bhagavad Gita, chapter 10, text number 10. Un lasiet Bhagavad Gītas 10. nodaļas, 10. pantu. Tešam satata yuktānang bhajatam patipurvakam dadami buddhiyogam tam yenamam upiyanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give them the understanding of which they can come to me. Tiem, kas ar mīlestību vienmēr garīgi kalpo man, es dodu izpratni, ar kuru viņi var nonākt pie manis. So you simply have to be sincere, that's all. Vienkārši jums jābūt patiesam. To serve Krishna. Kalpot Krishnam. Always. Vienmēr. And then Krishna will give you the intelligence. Un tad Krishna jums dos saprātu. When you should open yourself up and take the guidance and the information and use it. Kad jums atklāt sevi un pieņemt informāciju, ko jums dod, un lietot to. And when you just let it bounce off. Un kad jums to noraidīt. Yeah. So I think we can stop now. It's getting a little late.
ir diezgan vēls, un mums ir vajadzētu šobrīd And beigt. we'll invite you all to come tomorrow morning at 8 a.m. for a wonderful study of the Srimad Bhagavatam. Jūs visi tiekat aicināti rīta 8 uz brīnišķīgu Srimad Bhagavatam studēšanu. Thank you all very much for your Paldies visiem participation jums, in this movement of Srila Prabhupada. ka piedalāties šajā Šrīlas Prabhupādas kustībā. Take this process very, very seriously. Nopietni pieņemiet šo procesu. And you will achieve the supreme perfection in Un this jūs- lifetime. Un jau šajā dzīvē jūs sasniegsiet augstāko pilnību. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Raja Vidya Srimad Bhagavad Gita ki jai. His Grace Shriman Sankarshan Nigari Maharaj ki Jai! Thank you. Hare Krishna.